i slavili smo gotovo uvijek na zemlji. Ljubavni su u sljedećem pohodu u Bačku 1621. opisuje kako je finale dočekao i kako su ih poučavali i donosi samo, kaže, nekoliko detalja. Obratio se na Kadu, primio javnom sakramentu. Jednu ženu je oslobodio džana, jer se dugo opijala raznim egzorcizmima. Pripovjeda u jednom škandalu, već prije spomenuto Dubrovačkog popa, dakle djeluje tamo Pavlo Torelija, koji je, kaže, za novac vjenčao 4 para, a svi 4 muškarci su ih ostali prekaženi i još su prežive. I kaže, i prije je još ima neki prigovora na metode Popa Torelija, kaže, on svira gitaru i pjeva nečasne pjesme i slažno sa nekim svojim postupcima. Spominje slučaj novog kalendara i molim kongregaciju rimsku da dade dozvolu da